Olá, Alinsira, ini hotu dia kalai. Pembetura setera kata ini hotu nafatin kondisang dan bimak diak de. Oin lorong hanesan lorong ikus ba programa escola ba uma prewadu primeiro niang. Tanne ami convidao nama studio Sua Excelência Ministra Educação, Juventude e Desporto, Senhora Dulce de Jesus Soares, nomos representante husi UNICEF, Senhora Valerie Tato. Atu bele hatan pergunta sira na bemak Alinsira harugona Miami. Maita pa hari hamutuk. Hauni dobeng estudante sira, professor sira, inan ama no mahen sira hotu. Hauni naran Dulce de Jesus Soares, Ministra Educação, Juventude e Desporto, e horas nedau a senhora representante UNICEF, senhora Valerie Tato. Bom dia, my name is Valerie Taton. I'm the representative of UNICEF, and I'm very proud that UNICEF supports the Ministry of Education for the fantastic program Escola ba Uma. Programa Escola ba Uma, o ka ita hatene hanesan escola à distância, programa ida nebe mak horas nedau e me acompanha iha canal televisão, YouTube, Facebook ou meio celular. E me haruko na pergunta lubung ida mai ami e ami se responde. Agora dadau, ami neroma se hatamba pergunta sirne hotu. Tu irmai, mai te bahreba imne pergunta sira. Escola ba Uma. Hai narang Anseloni, haptinan sia, lorong asuran te Uma. Hanya banyak mas saiba serviço de mos tau kela. Hawa cara kusu tam sama kawala bele ba escola. Hakor hatete uluk nanai, hakor fo parabéns ba ali Anselonio, nebe magni hakarak tebes ba escola. Hau mos hakarak hanesane. Mai be e a situação ilane iminia saúde importante liu ka hau dihan katak imne segurança importante liu escola hanesa imi hatene fati ida nebe maka ema barak bahamutuk dala ida então imi hatene katak moras covid bel hadaet quando ita bahamutuk e fati ida ema barak hala koi imnia inan aman sira iha uma sira mo sei tau tamba imi fila husi escola imi sei lori moras husi escola se kare que tempo agora em ba escola tamba no nemaka ita hotu hak mate que uma mai be iha uma imi bel ajuda a paho ama atu bele halo serviço que quan ruma no nemos fo tempo atu imi continua estuda na fati. Haunoin ne motivação ida ma capaz de tebes ya ali Anselonio haunoin kat estudantes sercelo mos hau contente quando imimos hanoin hanesane Ministério Educação, Juventude e Desporto serviço hamuto com UNICEF halo ona programa escola à distância programa ne maknaram programa escola ba uma hau fier katak ali Anselonio ho estudante sercelo ho apoio inan ama no mahen sira imituiro no programa ida ne ita hen katak iha tempo badak situação iha mundo lao diak liu hitene rain Timor governo Timor Leste se hateten fali bahira mai taloka escola ita hototo se contente fila ba escola mai be wahira fila ba escola karik ita husu na fating apoio si UNICEF o parceiro selo atu hamos lukitene escola desinfeta lukitene escola inan aman sira mai hen sira mai ita hoto serviço hamutu hamos hoto imne escola atu nune imi bel fila fal ba escola hodia. Hamna narang Magda Natasha, hamna Tinancia, Augusta la Historia. Usi programa Escola ba Uma. Hawakara ka aumenta tan Historia bara bele kalai. Obrigada ba Alin Magda Natasha, pergunta capaz los duni, programa Escola ba Uma, foi História bara. E tebes bel hakerek tang história barak liu mai be agora drau bele tuirona história ruma nebe maka fosai si televisão usi Facebook usi YouTube usi meios barak tebes nebe mak alim bel começa hare e depois Ministério Educação, Juventude e Desporto se continua a querer na fata história sira mai be dia clio quando além mosbel usa tempo e agora é uma da dau nebe mak laba escola a querer mak história ruma tamba ema sir nebe mak agora a querer história nebe mak ita fosai ne Timor wan sir ma querer então além Magda Natasha a mi hei uma história atunune ita bel tau fali é programa escola ba uma. Haumos estudei hauma durante semana ruatana. On sama kau boleh hasil falhannya kolega sira.
So I understand you miss your friends. I also miss my friends. Today, everybody misses friends. Missing the friends, not being able to chat and push each other, that's difficult. That's difficult time. Now you have to stay at home. And staying at home means staying inside the home, but you can also be outside the home, in the little garden. So if you have your friends in the neighbor house, you can also see your friends from distance. And you can invent some games with your friends while you cannot be close to your friends. But there are many ways you can communicate with your friends at present. You can draw nice drawings for your friends. You can say hello from far to your friends. You can sing a song to your friends and they can hear you if their house is not so far. So think about all the ways you could communicate with your friends. And I'm sure that you have also around you your brothers and sisters. So this is a good time also to play with your brothers and sisters and maybe take care of the smaller one. Escola Ba Uma. Haunara vitilian wala do Costa Calpe, Salvatiran 11. Haulor-loron hare konaba program Escola Ba Umania na bebe sasam pratika laya o sama kabelehetan. Obrigada ba Aling Metilano ni pergunta. Los duni iha programa Escola Ba Uma iha prática sira nebema imitem que halo. Mas be prática ser nebema forro si programa Escola Ba Uma, prática ser ne simples. Primeiro kata imitem que caderno iha lapiseira, husu ba apaka ama atu empresta bacia, copo, botir, karek tua sin ruma ou cabe e depois imi hamutu prática. Bel hamutu turha mesa, ho apa, ho ama, ho alin sira hotu, imi halo prática, se imi bel ronos televisão, ou sei lá, imi mos pele leia livro ser nebema, agora te tawana iha website timorleste.learningpassport.unicef.org. Então, loke livro ser iha neba, haretir página sira mos, agora itamos fona página livro sira nebema, imi tem que ler, iha mensagem Husi Timor Telecom, ho Telemor. Então, lê Husi Neba e depois dali datan. Hatete ba pa ho ama, ho bing ho alin sira, turha mutuk, imi halo prática, usa sasan sir nebemak, agora iha dapur larang, iha uma larang. Ita laharuka imi atu sosa sasangu si liur, tamba, ita labelao sai ba liur. Então, usa saida mak ita iha. Hau hanui, prática nesse sai furak tebes e ne resultado sei capaz tebes. Haminara Willy, Hawakara Kusu, Semak Pele Moros Corona, Walk, Superminga, Badminga, Semak Pele. When I was a child, my superhero was Spider-Man. When I was an adolescent, it was Batman and Robin. And now, as a grown woman, this is obviously Wonder Woman. But I think that what I learned from all these superheroes is it's when they come together that they are strong. So to fight the coronavirus, we have to come together. Each of us is a superhero. You are a superhero when you respect all what you have to do. When you stay at home, you learn at home, you respect the distancing, you wash the hands with the soap. You are the superhero. Your mother, she's a superhero when she gives you very good food, nutritious and everything. Your father is a superhero also when he's sitting next to you, reading a book or helping you for your homework. So everybody today is a superhero, and everybody today counts to fight the virus. Pergunta ne kapaz tebes e aling Willy matenek los, hokrateten katak, se magbel cura coronavirus agora, ita hotu. Aling Willy Rasik ema ida nebemak tem que contribuir a tu cura coronavírus. Lihusi saída, lihusi tui regra sira nebemak agora dadau hanoring hanesa. Fasiliman, labela saiba halimar liur buat serne hotu ne. Mai be agora dadau ita harehan sa itenia médico sira, itene pessoal saúde, PNTL, FDTL, cleaner sira ema hotu nebemak serviço iha área idane sira nemak agora itenia superhero. I kusliwa karatete kata alin Willy Rasik
Hawakara katak ita bota ni colega siram tem que sai superhero atu ajuda povo tomak e atu ajuda mundo ne atu bele hapara coronavírus tamba se ita disiplina coronavírus se la hadaat ba ema barak liutan e atu hare liutan katak cientista sira orasne serviço bote tebes atu buka o insamak atu bele hetan ai moro atu vacina vacina ne moras mai be se quando se retang ona ai moruk ba vacina ita hotu tem que vacina atu ne bele ses ita husi vírus corona ne então ita ajuda ita ne cientista sira atu serviço ne atu hetan ai moruk hodi ita bel vacina ne moras vírus corona bel hotu ia mundo ne e mos haukar hateten kata eroi bote tebes ia situação da nemak iminia professor sira ho ema hotu nebemak serviço atu halo programa escola à distância ka programa escola ba uma bele tohia iminia fatin oka imibel acompanha e mos superhero de tanmak itane parceiro dia hanesa UNICEF nebemaka la colen la baro desde uluk to agora ajuda Ministério Educação, Juventude e Desporto e a situação emergência nelara não nemos a situação normal e o processo de desenvolvimento e a itinerária em Timor-Leste continua a apoio no ne itene programa ne bele na fatin acompanha imi e nebe agora dadau o representante UNICEF senhora Valerie Henehau cara senhora Valerie hakar hateten buat rumah konova apoio nebe mak forma UNICEF liu garante kata processo aprendizagem belau na fatin. Escola ba Uma has created a fantastic opportunity for the future. For the first time, all the school material, all the curriculum of the Ministry of Education are online. They are accessible to everyone. For the first time, we have teaching classes recorded on TV. All this material is there, and we really hope that together with the Ministry of Education, all this material will be used to help those children who will still have issues to access to schools and to continue learning. But we know that we need more. We need to reach the children with disabilities with specific materials for them. We need to reach the children who have no access to either TV or radio or internet or mobile phone. We need to find the ways to reach these children, and we know that every way we find today will be useful in the future to make sure that education, like the government wants, that education is accessible to every child, everywhere in Timor-Leste. Obrigada, Alensira. Obrigada ba Alensira, nebe haruka ona pergunta mai ami, que tahalua acompanha na fatin programa Escola ba Uma. Adeus.